Ovo je štorija o složnoj braći. Kaže, nazad toko godin bila je na Lušcu jedna težaška obiteća se držala još oni starovinski užanci. Bija je tot stari otac i matera, imali su pesinov, koji su bili jur svi veliki, a i oženjeni, ma su, kako sam napomenu, živili ka njihovi pradidića, očere svi zajedno. Zgradili su bliže moru velu kuću u kojoj je jema svaki svoju komoru, a kužina je bila zajedniška, ka i sveća su jemali. To je bila, kako bi se danas reklo, ka jedna obiteljska zadruga. Jemali su dosta poja, a kako su bili puno radišni i vajani, to su jemali vina zasih za drugega. Velika je bila njihova konoba s velim bačvan i kacan. Bilo je to i toti mali bačvic, karatili, botijuni, zadrža prošek i rakiju, a na gredan su visili pršuti, kaštradina i debele pancete. Jemali su kari konje, u dvoru si moga vidi velu koslatu. Da ne duži, jemali su svakega blaga Božjega, kača se i pristoji jednoj dobrostojećoj težaškoj obitelji. A bili su puno bogoljubni, nika se u njihovoj kući ni čula beštimja. I bit će zaraj tega da im je debota uvijek bila dobra intrada i ni došla u kuću nenadinja. Mater je tišćala pineze, a otac je zapovida ča će se radi. Pesinov, KP gradi, ka slike i prilike nisu jemali mane, osim ča je jedan i to jere jema difet, ča je ustaja u noći usno i odija spavajući, ali bi čago radi. On bi se zna dignu sri noći po doli u štalu da konjima pitolića drugo radi, vrati se i opet u postelju spava, a ujutro se ništa ne bi siđa. Naš jere je tako jednu noć snima san da se ruši šufit o kuće. On se usnu diga iz posteje i onako kako se naša u duge mudante i košuju, biš gori u šufit. Kako je trkao za skale sve vika: Stipe, Marine, Filicio, Duje, braćo, u pomoć, soriće se krov. Kad je došao gori, Omar je stakra je negredeo krova i svom snagom je podupra škino. Omar poza njim trču jedan za drugim braća, jerbo je jere vikon probudi, kako koji uleti u šufi, vidi jeru ispod grede, Omar stane ispod druge i tako podupru svaki svoju gredu. Lipo je bilo vidjeti složnu braću kako podupiru grede okrova, stenju, pušu i nadimiju se, a čulo se da je nikime ni vitar izletija. Tišali su tako niko vrime te grede, a uz to su se prispile žene sa šterikan u ruke da posvjetlu ljudima, jer bo je u šufitu bija mrak, osim čak kroz abajine ulizalo pomalo svjetla u misečine. Kad su šterike posvitlile šufi, našti se jere, prenuja i zasna, pustija je gredu, ča je tišća, pa se obazire i gleda di je. Pasti tega, a di sam ja ovo? Uz to vidi braću ispod greda, a ča vi to činite? A jema si ča vidi. Braća su bili onako kako su jušto iz poste iskočili, raspleteni, krmejivi, i one duge mudante naprijed otvorene, da im se sve vidilo. Stali su kao štuka, pa gledaju jedan drugega ka inšempjani, a žene u košuje s vlasima na raspletenima, a koja s roščićima čunke ustrašene s onima kandela u ruke, paru da su, Bože mi prosti, utekli iz ludnice. Kad su se braća rasvantali, vidjeli su čaje, pa kako su bili puno dobri ljudi, samo si čujadi kojo tegati, onegati. Moga bi ko promisli da su ovi ljudi bili kao malo na pravu, ali kako se sa reče naivni. Nije vengo su ti ljudi bili puno jedan za drugega, a najskoli oni najbliži, i učinili bi sve če je tribalo brez puno pita. Sve je to bilo puno juski.